Digital health ecosystem de apni laga identity establish korobole aba number create korobole to quick or easy ase. Aba number create korobole ami khan laga web portal le log in korobole parbo nohile Google Play Store pra aba app download korobole parbo. Apni Aadhaar number chulai gina aba number create korobole karne etu steps kan follow korobole lage. Aba laga web portal de create your aba number now laga option de click korobole lage aro generate via Aadhaar card laga option de click kurigina apni laga Aadhaar number to fill in kuribi. Consent or terms and conditions kan do bhal pra purigina hi I agree laga option de click kuribi. Apni ekbar submitted dabai dishi koile to apni laga mobile number kundo Aadhaar card logo de linked ase idu laga number de OTP ekta aibo itu OTP de thagya number do enter kuribi. Idu pichide apni laga mobile number bi enter korobole laga option aibo tade apni laga mobile number enter koridibi aro OTP ekta aibo itu bi enter koria pichide submit laga option do click koridibi. Next step te apni aba address banabole lagibo yade apni passport pi ekta set korobole lagibo. Aba address pra apni ke ABDM consent manager laga madad pra apni laga data khan ABDM registered healthcare providers kan ke share korobole enable koribo. Mandatory fields kan sob fill in koria pichide submit button de click kori dibi.